Ogidi Brown ye nyina ye nim se fameye enka ni bi no na eye ni manager no na sikadie bi ni ntwini bi ene I read bi kakra ba mu ena ama sese wo mu mienu entem atete Ogidi Brown wo kwone maame nchen ewo abroche kamia ese efiti afia hyase eba na wie ya ba be pie December mu die Ogidi Brown abrochira ena wo na ne maame nso so ya de ne ho ya nika yie pa womo da omo ye video bi eba emonten so a eye comic videos na no na Ghana fo atena se ya hwe na womo keka se jama Ogidi Brown yi sese na numu nsam ana se ni inki ode twero onwom no asa sese wontimi ntwero onwom bi omtinka me ayese wo ye ewra comedy mu ana izan se da bia no ubeko ni social media platform say Facebook say Instagram wonene maame na chese comic videos ya ena omode baba ba Ghana for say me so Ogidi Brown say wanumu nsem asa na ntimi ntwero onwom ana se oyinki asa wamo ebeto pen e de amanim se Ghana for so de waduane de ye ni na emum wasem de ye beka pa enti Ogidi Brown wonene maame videos ya omuye ebi ena etwagoi chai oh maame no oh the piadina na the buy artist maame dressing ha de piadina she watch ena bag no so ena the abozege baka cha no say bagram me se bag ma me no dey bread no me video artist mama we a guy I'm sure na see and musu and dey wa sorry Yesu be fire for so na wa wuti fie no wonko bio Yesu be fire for solo na wa Mami Gifty Ampofuchum wono ene deputy minister of education na wodi nsembia to dwa bra wo call Peace FM one nana ya wokase ekotwetwe enkomo ena wo kire mu se TVET no eye ye ba na enwumosuamu a wo ma ede ensa no dwuma aha technical and vocational education wo se wo yoba na wakwa awade na wa wotena na asese wo de pen any paper efa calculator to ho na se wukunu a wone nete no uti muzese na ase wa lose interest ohonya na akono bi won se ne nkwada ya ni slay queens na ahodo e na wodo mo na mekode a bomoden se wodo ho beba bedom TVET e bia nansa no dwuma bi a wuni no eno na nam so ama wo ho afunu wukunu entinsa no dwuma de o kanfo de magana ni bia se e bia hairdressing na obetimi aye obetimi atopa wo se TVET no se aya akono enti awadefo a mukunu no memma no mukunu no manfa munya hwi biem na nsa no dwuma na muni no nka be se ma be burden eda emema ne so enti munyina mombra embedom TVET homa enti Ghana mebunu ene maamefo kora bia na wo ye adwuma bia na ahofa ni gina so enti owure bia wo cash rough eware o owo a wo wie no se wo nyina so enti odo ne yewu ena wo nso ni income enti na opese obu onim tia foni kire TVET bebre ho betumi aye na wa hoboa aso TVET video bi etwagu ewo abefo 10 times so abaya bi anase raba bi a waye wedding na you may kiss your bride so for ikaye na be me ya twena no pon setoto bento ba na sister so ko na chi sa se kaye ko reverse na ye bisa o se ya na mo pese mo trend ana se efisa na anu adade ye betwagu ye wie mu na okru no ye na ene omne na social media da wanse se mo me trend ye sheda se nso ya na ema no bema no ade wo mpene ye force na chenchan che se wo sha wedding gown ni bi se ye trending na mo pese mo trendy a munyai na sa trending we ni se ya fono yen ena se me ma no nso na mo mpe wo mu a se wo maame ena o papa ne wabusuafo tena se ne ye bisa o ya mansa bema ya wegina ho ewu nim no sikori wode ne ma aba yenye ye bisa ne mprensa nti e bi a first one wo se munye second one no adwena yo na kakra ase munye a no asan ka se munye third one ozi da bi munyai ne ye hunu se ade na amaso na munyai se de bia no
eba se ebi amoko wade ne yakase you make is the bride na mo twetwe mo ho na circulate wo social media sa Ghana fo se menka nkere mo se sa de no afono ye na video no e na etwagu e wa Attention TV so yi Ghana Police Service ne fa ewo yeji womo e the Christmas message aba e de amagana fu nyina na womo ye no in a card form womo kyerese afia so a driver fu womo ntomo bose musi kwan so a wo ye passenger so na se wo de car mu a e ma driver ni pressure ene ne mi kokuma se dada ye tena car yi mu to bo e ma driver ni no na wontimi fa nkonkodu asomdwe mu wose a driver for mo tena mu sti echi a hwe na ma no mo nsa wo kwa na hunu se wabra park baby na je ahome kakra je ahome wi a wato aso se de be ya bro nyei accident free ye be wo mu ka me ayese afi bia no se ye si bro nya bosumi ni mu a ya na enkwanhia edoso na ye ka sa afi aso na ye de kwasha beifo no eno mu pemuja na anom na bonsamfo ye so bonsam na fi okọ pension inti driver for ne passenger for munyina munya abotre ma mo ho na muntimi enkodu bebi amokọ asomdwe ensama me de besom e woden na ekoso ni nyina aba na wieye Attention TV de munim se ye ya na ye ya enti YouTube ukwa o subscribe ya na wa like na wa share ama onua bia nya bia hwe saso e na Facebook Attention TV ukọ ho nso a o like na wa share na obi nya bia hwe uja comment e wase a ye ba ye bekenkan e de ya ma ama bibia aye kama esan se ye de munim se ensam no de air trending ko a e na ye de bro ye mfa asam a aye a cake anasa atwam bia emresi jaso na ye tu ne de ehye ema wo edi enwuma ko bia daro maso masne ebo machidom sika fam Queen Varsity Foundation December mu ene ye we nti bibia wo ade che ye no bo modern friend no e wo 0548302985 na womra meje emfa nkwache ekunafo ene onibiefo ema bibia wo e wo Ghana hanum sei no o friend na wonsa beka no na enkomotwetwe no mato aso e de afri home Natis Cosmetics and Boutique ukopie mu amaso ya say ye nkupapa perfume enya bochi perfume ni yo perfume e wodin perfume a wupie ya na no akasa ma wo enku a wosra e ma wo wede no ekasa atade a wo hia wo nhia bibia wo maso ye e na wo benya bi wo behunu wom Ablekuma Agape Tarazo frɛ wo mo e wo 0242631620 Midia ene Rahel Obapa munim say Attention TV there we inspire you enti kwaswa ne hwe yen de bia makra